September ninga pathian ni kan lo thleng vele tareng mai in zawai ngai thatu zong te chipai kan buk vek ka cheu Myanmar sangni pariat constitution man ani nu in thlan pui nei ma sakper tuma sarkar na cheltu sipai din party Union Solidarity Development Party USDP chuan nimina thu chu an siam danin February ni kha sangni somni pakhat nia Myanmar sipai ten thu neina an lak nu thlasari chungin an party mi le sa mi jani somnga pathum tha an ni to thu an soi USDP party in thu chu an siama chuan an party mi le sa mi jani somnga pathum mai ba ka hian political party dang mi le sa law and order keng ko tu security force te sarkar na thok te le poi soilo civil mi thanem tak tha an ni to boka poi an ti thu an soi ani USDP te chuan National Unity Government NUG in tharum thona manga thil an kalpui chu thra an ti theilo thu an soya chumi dulo na lan tina signature campaign online campaign manga website an siam chu blog sak an ni chu poi an ti hlea he an website siama hian mi singli sangruk zani somsari in signature an pehman ani an ti heminu hian website dangmangin online campaign nei le ni in September ni thleng khan mi nuai som ni in signature an peto ti in an thu chuan atarlang USDP te chuan online campaign atanga NUG sipai PDF ten tharum thona thalak le video clip tam tak an kol thato thu an soya hun rem chang ma sabera ramchung news reporter le rampon news reporter te kovin kan puang chuak don ani anti NUG te CRPH te tharum thona hi are thuai theinan ma kan la zel don ani ti in thu chu an siam Myanmar mi pui te thlan ayo ten an din National Unity Government NUG sarkar chuan khovel mun ranga an mani thlop tu tele Myanmar rammi khosa thei tak te pui bomna adong zela military council sarkara sumluang lutur an sumhnar zong deuh tho hi dan charvek an tumani NUG hian sumhan dan tu ruam hana budget allocation US dollar million zasari chu ka le mai hian phar an tum thu an soya NUG sarkara economic advisor ten he tu hi an puang ani an sumhan tur tamzo khi humanitarian assistance tier hiat mi puite chom dola lama man turania COVID-19 shileng dona atan diringot lovin rampum huap kut na thok tu te leiram rep thei talo te tan du saktakin an mangdon di in an soi nikum August thla khan financial year sangni somni tuni kat October to September budget atan 34.1 trillion chiat US dollar billion somni point pasari chu an ruang mana kumana airo chuan US dollar billion sari chau an ruang man theidon tan in an soi NUG fundraising activists atan US dollar 8.4 million man ho poisa spring lottery ticket atangin ramchung le rampon atanga bishanhem ngai te tlomaya an lei sakatangin mu ani thu an soya August thla khan a en chinnan lottery ticket zor chu nili chungin ticket nuai ni singa sal chu ani chiat million sanga US dollar nuai thumman mu ania chuta an sum mu za somsari chu NUG chuan CDM workers le sipai do dana lama man antuma za somthum chu lottery loman atan thlatin hetianga manji antum thu don ani foreign reserve atan United States ta an thren be mek US dollar 1 billion NUG hian antana man thei tura ma an lang na chu ma ason zel thu an soya dan diktaka international financial account manga financial service atan consolidate theitrep to ani anti United States in akol mek US dollar 1 billion chu Myanmar mi puitan har sana zual pui chingfel turpoin eng thamma ani padon chuang lova
engemaw chen chu Myanmar mipui ten an zia awm phah ngei erawh a bei sei awm sum dawna lama chialak ti tlem te rampawna atanga bungrua lu ti tlem chung chang te chu budget ruahman thar dan tur ania tourism foreign investment promotion te chau duan tel ani ri dawn ani budget plan som ruahman tel ani boka NUG in a thil ruahman ber chu state owned entrepreneur lam ani dawna tax reform and project fundraising ti vel chu a hnu deuhatan anla da thari deuh dawn ni in thu dawn ani NLD sarkar laia duansa original economic plan taknial po azul zuin sipai sarkar ten an kalpui hlei theilowa benglam sum dawn ma sawn chu sailo mipui sum nei an da sa po an mani hnen an pechuak hlei theilo ani meka sum le pai mamona asang a foreign exchange lama sum man tur an nei lova mipui investor tele bank na thok tu te chunga in rin ton na an tlacham to civil war awanga mipui te torna le hrileng awanga boina zongjong ama chhon thiam lo mai ni lovin a en liam tamai mai ati thei to ni achunga kan soitak Myanmar mipui te torna zongjong hi sipai thu nei na a chili an sa ro tu mipam hamle machial chingte awang ati thei ome NUG sarkarin a budget atana arwaman angai poimo to te chu sipai thu nei na do dal tu te ham thatna siamle chanpuina ani potanga tichuan COVID-19 hrileng tua te chhom dole ven him ani do ni in NUG sarkara an thu nei tu te chuan an soi September ni thum zirtawm ni jingdar kwa atanga tlaida sari chung khan Burma sipai le PDF te anin khuai noi chiam maya People Defence Force PDF lami pani in liaman tuara Burma sipai lam hi thi le hliam an omnual ni in thu don ani he mini jing hian Burma sipai lam hi sipai tam tang len ka lei thlang lam bin ta lui an thlenga in kun khua an lu ta silai an ka puak chiama jo chunga in anti chia saknual ni in tual chung mi ten an soi yasin kholam an panawangin PDF kale in konga an lo changa an kapta ani Sagain region Kalimio township a Burma sipai le kalei PDF in kapla in Burma sipai pariat an thia kalei PDF mi pathumin liaman tuarbok Sagain region Kalimio township chaklam laichia khopona Burma sipai le kalei mi puiveng to pol in kara September ni lijing atangin chonu thlengin in beina awmle bok KNU control area August la chunga in beina thlenga Burma sipai za samruk paruk an thi thu September ni thei khan KNU thu puang tu chuan a soi KNU control area chung duta thu pengkhom brigade 1 tonggu pengkhom brigade 2 nianglai pin pengkhom brigade 3 muto pengkhom brigade 5 le dupala jia pengkhom brigade 6 ate Burma sipai an lu wangin in khoi noi chiam na hi a thlenga KNLA KNDO le Burma sipai in kara in kana voi jani somatlenga brigade 5 mun bi ka hian in kana voi za somria ta thleng bok he in kana hian Burma sipai za somruk parukan thia midang za pakhatin hliam pui an tura Burma sipai kota civil mi pathum an thi thu KNU chuan an soi September ni thum zan khan KNDO le DKBA in Karen Ramchunga Miwadi Sukhali region Sukhali le Walei lamtona om Burma sipai ukarin tha riabu kan lang nuwa ke man lak sak he mumun ni Karen ral thuam keng pol pani Karen National Defence Organization KNDO le Major So Kyo Thet Kai Hruai Democratic Karen Buddhist Army DKBA te an omna area chungani thi le hliam za thi hriat mai thei ani relo Burma sipai in Karen Ramchung hun tam tak ka beipui an thlak tumin tran an lana saleya in beina nasa taka chuak nei donin alang September ni ni khan KNLA Ramchung Duelo region Luto region Buto township ate in kana thleng to bokani September ni nia KNLA le Burma sipai in kana a Burma sipai mi paruk thi an oma
midang pali in hliam an tuar bawk duelo region a an in kahnu hian captain Lin Thetso Kaihuai battalion songpua pasarihna in watalo khaw chungah laipui vei nga lai an kap lut ti Kotulei Special Force in atalang September ni thum zan khan Burma Sipai le KNLA Brigade 1 te an in kap lea Burma Sipai pathum an thi in midang panga in hliam an tuar thu news reporter 10 an soi bawk Northern Sun State Raldo Mek Three Brother Alliance Force an ti mai AA MNDAA TNLA 10 Sipui le Indona wangin Burma Rami pui in harsana an tok meka Indona hi Three Brothers Sipai hian an chawri tor thu nimin nili inrini khan an soi an talan dan chuan Sipai in February ni khata tanga ram chunga thuni nan lak nuwa thadawa dulo na lan tir mi pui chu Sipai nan thata an man awangin ram chung hun tina silaya puka Indona azwal pha ani kol ram chunga COVID-19 awangin mipui nuna tam takan chana ei in lak luna konga harsana tam takan toka ram chung hun tina Indona wangin mipui in harsana tam takan thopa a Sipai Councilin Sipai tam tak tha le ral thuam hangin khua an kapin an beya mipui an mana an tha thina wangin Indona hi kan chol sam ri to don ani ti in thu chua siamin an puang khovel chanchin thar dangte ngai thlak chhun zom zelang o Qatar World Cup 2022 khel phak ngei turin England din hmun a tha chho ta hle ningani jangkhan qualifier in khela Three Lions hian Hungary chu 4-0 in an sopa masli an khel to hnena la changvekin point som pani an hmuto Euro 2020 khelna zingami Budapest Khopue in khela mi khwal England tan Raheem Sterling Harry Kane Harry Maguire le Declan Rice ten goal khathewan khunga mual nei tu lamin fan strong kamoi lo bak chu mini som ko chungin a chan le na tur dang an nei lo Gareth Southgate an Euro laya arin zo lo tak Jack Grealish chu bulatan tira Manchester City midfielder Grealish baka Mason Mount le Rice a thora sentu Sterling an ramtana amas nunung somni pali atanga a goal som porukna akhung Pound maktadoi zaman Grealish hian Rice a goal khung tura siam sak boka hun top dona Arsenal rol thar Bukayo Saka chuan aron thlak manager Southgate tan pathiani jana andora an mason huna Grealish hi abul atronan tu le ani poina maklawang Hungary hi an mani muala chuan team khong le machon hau tak tak ani thina abik takin fans rova tak tak an nei chuan changna thar ani thin fans lam hian England po na satakin an lo chaya abik takin Sterling le Jude Bellingham te chu midum ani wangin an au el na sajwal in khel borok sang le fans thomna a England an chi ai lova ama ero chu an player chunga musitna ero anlung oi pui theilo Britain Prime Minister Boris Johnson chuan adem baka FIFA chu mala torin angena tun ma puin Hungary hian midum an lo chhainom na na sa to thin FIFA chuan mas thum chung amuna en2 om theilowin an lo hrem to hremna an ma chon zo chi ania fans lamin an zengai an la simlo hremna na sa jok an ma chon le mai thei ani Cristiano Ronaldo chuan Manchester United jersey number 7 a hale donta season liamta a jersey number 7 hatu Edinson Cavani an jersey number 21 a hathung Manchester United chuan Portuguese superstar in club tana khelma sakber jok tumin na a number ngai lu jersey number 7 a hatwa tuntuma po hi number 7 bok ti kanem ngete ti in thu chon siam kumsom thum parok mi Ronaldo hi number 7 hi ka hale theyangem ti hi ka chiang lova hoi hom taka min kian tu Edi Cavani chunga kalom le ani tin a soi Portugal Football Association chuan Ronaldo hi club thar Manchester United tana impua chana hun tra ani theina an chuatawa Real Madrid le Juventus forward hui hian England apanto COVID-19 dan zomangai wangin Ronaldo hi ninga chung ain khung sanganga chumi zowa Manchester United training azom don All Gunner Soldier a hoten September ni som pakhatin ni zan hian Newcastle United an mi khwal dona Old Trafford a ngai Ronaldo an bul atran thei don ni in alang Swedish pop legend aba chu hlatharnen aron kirleta rual hu tanga thang tharte chena thulomom ani
aba hian an album thar turami hla pani an ti chuak thara I Still Have Faith in You lamoi tak chu music video ti chuakin Don't Shut Me Down lyric video an ti chuak bok Eurovision Song Contest atanga khovelin a hriat aba hi sangkha zakwa somriat pakhatha dai to khan an album nunung ber an tlang zara tuna kan video ngai thatu tam tak jing hi mi hi in la piang lo mai theini ma se an la pakhat tal shelo ero chu tlem view thungang an lar wang lai tak tak kha chuan studio album poret lai an ti chuak mana an ke dar tho official takin puang lo ma se British television program The Late Breakfast Show live from Stockholm December ni som pakhat sangkha zakwa somriat pania anin lan hnuwa aero stage khata an lon ho talowa sangkha zakwa somriat paruk khan wantlang muwa TV show pakhata mu ho tu an omle jawa ma se chu ta po chuan an zai ho lo kum avea an zai ho mu tur om chuang lawa an zai ngai thatu chuan an hla record sa bak be sei tur om talo ani July ni li sang ni pariat khan Sweden a Mamma Mia film premiere ani tumin anin lan ho lia ma se an thoma re zuya Ulvias le Anderson pei chuan Sunday Telegraph in an komna anin som khom le anin to lo thu an soi hi ala Falstock chuan wei khate ma chu an zai ho le thu thei thu soi chuak zoya ma se hemi chungchang a hin a thian pathum te ne na in biak na ero an nei zui lo huna veile dewa sang ni som pathum April a pei chuan kum somruk pathum lai ni to chungin reunion na hun tra om chuan yes don ngei thu soi chuaka ma se athale loka aba reunion chu athlena rin lo thu soi le tangai boka sang ni som poruka Mamma Mia The Party Stockholm nei ani tumin aba member pali Agneta Falstock John Alvus Benny Anderson le Annie Frid Lindstock te chu anin lan veka Falstock le Lindstock te chuan hlamoi tak mai The Way Old Friends Do an sadon an thian te po chuan an zai chu stage lon pui ve in sangkha zakwa somre pania avoi khana tan an zai ho le ta ni hemi kuma tang hian reunion thom aring chho hle a atak thleng tak tak ta thom awm nek nek chuya la thar an nei dona an tur ho don ti vel hriat tur awm chho chana sang ni song pariat khan tuna an hla ti chua pani an record ho to thon soi dai to kum thum zeta liam nuwa an hla record ta chu kan ngai thla thei ta hramani hle hlamoi tak pani hi streaming platform sang ngai thak tur awm towa an kum upato ma se an zai ero ngai thak alaman hla rem hle November ni nga hian an studio album pakhat la som omna album Above Voyage su tang zaran tuma nakum sang ni som ni pan hi lama hian Above Voyage Digital Avatar concert nei an chun zamang Above Voyage Digital Avatar concert hi nei an tumna re towa sipui leng wangin an son hla zela nakum lama nei atum ta ni ninga ni jana khan an album 30 chuatu chungchang le Digital Avatar concert vel chungchanga an interview na chu live in an pe chuaka YouTube lama chuan an fans te an phok lek ani ber mai John Ulvaeus le Benny Anderson te chu hemi thum hian in lanin British radio presenter Joe Ball chuan akom ani ole ton tuma tan chuan khami chin kha ni le phot sela kan channel mina subscribe saklo viewer te jinga in o om hlau chuan subscribe ti kha milo me sak ve ngei turin kan gen chawa tin kan video upload tharte in lo mu zung zel theina turin notification bell kha in metanga ola in da don ya